Vanya kan Thupui zirtu rakha Zoram pon Christian chalai te chona petu tini a I committee tena ngun taka kan rel nuwa he Thupui ron chuak hi ni a har sa ang reng khop meya mai ro chu Zoram pon mi pui te ta na abik takin chalai te ta na thil poi mo em ani wangin ngun takin kan lo ngai thadon nia a paper kha kan nei thewinarin oma a paper ang diak kha chuan ka ron chiar chuak vek don lowa I hunte rei lo zok nan atlang pui kan ron highlight tanga chumi minute tam kan lak lo nan chu ti chuan kan ti don nia kan shia tangin India khopuya om kan nia India khopui chu pluralistic society ania pluralistic society nuaya hian Christian te hi kan om ve a amai ro chu minority category min pe ni kan claim ema Christian na hi kum AD somnga le pani a iswa zirtir thoma ne na tranga India khopuya ron lu ta ni ti in mithen khachuan an soi thina han ngai to taila tuna sang ni som hi le panga ani to a AD somnga le pani ron lut kha tun tin huna po hian minority status kan la nei ta zel chu ni a adot le a chuan Christian na ron pulu tu te chu tudang nilovin khotlang lam missionary te western missionaries kha an ni a western missionaries te an ron kalphat atang khan mizo te zinga po khan Christian na chuan mun alo khwarta a tun din mun hi kan lo thleng ve ta chu ni a he pluralistic society le secular state ni sia hian Christian na te hian ti du da na musit na har sat na tam tak kan tok thina chung zinga chuan Christian thalai pol Zoram pona om te po hi kan tel ve fo meya chumi wang chuan vo innia kan pe parina atum chu Zoram pona Christian thalai te Christian claim na mun atanga Christian tam na mun a chona kan ma chon tam tak tele chung chona te chu engang takin nge kan ma chon theyang ti kan sir don ani masabera chuan a point panhina khan Zoram pon Presbytery demographics kan hua Zoram pon Presbytery chu Mizoram Sinot huaya Presbytery pakhat ania chu Zoram pona chuan bial panga a oma vo innia a thalai rualte kan ron kal khoma chung bial panga te chu soinga in ka ring lova I chung bial panga omna khuwa te chu Meghalaya te Assam te Nagaland te le Delhi te kan meka adot le kan en chuan khata khan statistics aron langa India khopuya Christian population sanghi som pakhat census be chana ron tarlan ania India rama hian Christian population hi 2.3% ani 2.3% ania Mizoram hian somriat pasari le 0.2% ania Delhi hian 0.96% ania Assam hian 3.3% ni in Meghalaya hian 74.6% ania Christian tamna state alo nita Nagaland kan en chuan 88% ani le Nagaland hi Northeast India chuan sang ni som pakhat census be chan chuan Christian population tamberna state ania sang ni som ni panga ngatinge ron tarlan lo le ti aom theya census hi sang ni som pakhat bak chu mu tur tun tin muna om lova sang ni som ni panga sang ni som ni World Religion Database kan en chuan Christian population an tarlan dana hian 4.8% angin an tarlanga chumi hnuwa kumnga lek an kalliam le chuan sang ni som ni le panga Christian population estimate dana hian 2% atlan hiam le tani hei engwange ni theyang le ti kha han ngai tuila 4.8% atanga 2% tlan hiam thei tur chu Indian population ngai tua phei chuan atam hle don ani ti kha ashiat theya chung te chuan Zoram pona thalai te hi chona min siam sakna sa hle ani ti kha achiang mani a point thumna han lut taila Christian ZPP Christian thalai chona petu challenges kan to te
kan soita kang khan state sang sanga kan khoma a state zirin kan harsat na to te kan machonte kan chona to te kha a in ang lo thewin arin oma Delhi lama tanga ron kalte chuan chona tamtak harsat na tamtak anto dan te Meghalaya omte Shillonga omte le Guwahati le Nagaland lama omte tan chuan a in ang lo viawin arin oma kan statistics kan en khan Nagaland chu Christian state ania chu tiang chia chuan Meghalaya po Christian state Christian fully Christian ni lo ma se Christian state pakhat Christian tam na mun ania kan chona to te kan machon te Delhi le Guwahati nen chuan a in ang don lo lutuk ti kha achiang rengta chu wang chuan chung context azir chuan mun sang a harsat na kan to te mun sang lak khoma harsat na kan to te kha vo india hian chona kan to te kha vo india hian kan ron tar lang don ani apakhat na chuan sakho in clear na religious discrimination le ti du da na persecution kha alo ni ta a india ram chu kan soita kang khan Christian te minority category kan ni na ram ani a chu Christian minority kan omna chuan dominant religion an oma chu soingai lovin kan thesa in karinga dominant omna a hian Christian te kan om ve a chuta chuan Christian te le Christian thalai te dodal na kan to te kha India ram puma Christian te hian kum som kalta khan sa kholam thila beina na satak kan to ka chung chu tun din mun thleng hian ala pung chho zel ani United Christian Forum UCF report a chuan kum sang hi som hi le pali chung in Christian laka tharum tho na le ti du da na report chu zariat somthum le pali ani zariat somthum le pali chu kum sang hi le som pali kum som kalta akan en chuan case an report zat hi za som hi le pasari chau ani a kum som kalta ne na kan te khin chuan sang hi som pali atanga sang hi som hi le pali inkar khan Christian te ti du da na hi 555% in apungani 555% in apungani chu kum som kalta chunga apun na sadzia kha han ngai tuata ila 555% na han pung hluai chu anasa ma chuan heta sang ni som ni a World Religion Database ina aron tarlan 4.8% na Christian chawa sang ni som ni le panga a 2% na tlanhiam le te pokha henga wang te hian ani theyangem ti kha aron langta a sakho in clear na lam hi kan sia tangina dar zau zela engwanga ron dar zau zel nge kan ti chuan ti du da na kalphung zau zo ka hian ruah man na fel tak systematic pattern poimo taka oma chu ideologically driven le politically enabled ani zia kha aron langchiang ta ni kum sang hi som pali tanga sang hi som ni pali tlenga Christian dodal na tharum tho na apun chho dana hian Hindu nationalist influence at sang chho zel ani ti hi achiang ani Zoram pon Christian thalai te po hian he political dimension awang hian har sat na te chho na te ma kan ma chon fo thinin arin oma abik takin Christian claim na state anga te chuan kan religious identity may ba ka hian scheduled tribe kan ni na awang po hian easy target kan ni ta thina ni easy target kan ni ta thina achan po kan Christian na pia lama hian kan tribal identity hi India mainland India lam kan en chuan adivasi ten omta chung chu tribal indigenous tribe antia chung ten en chuan keini northeast a om Mizoram Mizo te hi chung category a chuan minda le ta scheduled tribe category kan neya wang khan kan religious identity may ba ka khan kan tribal identity awang khan har satna kan tok na sa a chuta chuan indigenous tribe ho chu untouchable ti te poin an soi thina unmarginalized a chu din huna chuan Christian thalai te hi kan tel ve ani ti alang theya statistics kha kan hule anga Christian dodal na tharum thona wanga kan tonte kha akum bit le in ron tarlan ania sang ni som palia chuan kan soita kang khan
heti lai hit print suala ni as sangkat za som ni pasari tura ni a sang ni som pariata hian an report zat ani heng report lo po hi tam taka om theya report zat kan ron tar langa sang ni som pariata hian zani som kwale pani ania chu chu apun na chu sang ni som pa kumli chunga apun na chu 98.6% in Christian ti duda naka apung ani sang ni som ni le pania chuan zanga som kwale pasaria achawa apun na chu zathum le paruk point pakhatin apunga sang ni som ni le palia chuan kantar lanta kang khan zariat somthum le pali anita a chu chu zanga somnga le panga person in Christian tenati duda na antor hi apung chauzel ti kharon langa chu chuan chona min pek zia aron langa adot le a chuan engwanga heng dona te hi kanto na chante engwange nita ang kanti chuan Hindutua ideology le mob violence aron chuaka chung te chuan Christian te a ngong na satak anei ani Christian te chunga ti duda na tam zok hi aron chor chua na ni beralang chu Hindutua ideology ani a Hindu ni lo te chu ramdang mi foreigners anga ngai na aron ti chuaka chuan he ideology ina akentel chu sa khodang ti bo thei nan ma an la na sa em ani omzia chu India hi Hindu state Hindu country anga siam du na tangin chu ideology kal tlang chuan ramdang mi Christian an niemo Muslim an niemo adang shim ho chu unlabel dana khan foreigner angin unlabel chin ani he ngai dan hian tharum thona na satak ati chuaka chu chuan mob violence kan share dagin I social media te kan en chuan heng mob violence Christian mi puite na anto na satzia abik takin Christian state nilo rampon lama om tam mainland India lama te chuan anasa a chung mi puite Christian te anin pol khom na te chu an bei ta thina heng an bei na a te hian engwangin nge an va bei ngot kan ti chuan do ta pu na te alo na sata a chung do ta an pu na te chu heng anin mu khom te hian forced conversion ti turin ma an la ani ti zongin kong tam takin Hindutua ideology keng tu te khan ma an la thin ta a chu forced conversion chu anti-conversion law be chanin I ma an la thin ani chuan digital age a kan omna angin digital age man lai chuan I har satna Christian ten an tok lo kan tilawa an tok fo thina nga amai ro chu tuna chuan anasa le zual ta anasat le zual na chan chu digital age a kan oma engkim hi second ruk chungin ashiat ngal vek theini second ruk chungin adar ngal vek theya reilo te chungin khovel mun sang sang athil thleng kha kan kuta mu thein alo om ta thina chung digital age le digital platform sang te chu heng Hindutua ideology pom tu te le vuan tu te hian an mang changkai em ta a chuta chuan social media te hi Christian te laka huat na lan tir nan an mang na sa a heng kal tlang te hian Christian in khom te hi Hindu te convert to ma meeting an ni ti te in diklo takin media te an the dar ta thina chuba ka chuan Christian te be na video hei tianga an va kala an va ti du da na video te hi media an the dar ta thina chuba ka chuan heng an the dar na ina aron ken tela chu tharum thona na sa zok thlen na tur mundanga khan achok chuak ta ni tinan mainland India khoi lai huna mo khan heng video hi forced conversion wanga ni e forced conversion ti an tuma wanga hetia in mukhom hi an ni e chu wanga ti du da chu kan ni e ti in an thon dar ta thina chu chuan mundanga mi te kha achok tho thar thin ta chu mi awang chuan mundanga khan tharum thona Christian te laka khan athleng na sa zual ta a chu mai ni lovin heng an thil ti te hi India le Hinduism hum himna atan civic patriotic le religious duty angin an ngai ta thina ni chu an portray da na ni civic patriotic le religious duty angin an portray ta thina he digital amplification awang hian Zoram pon thalai te chu physical threat chau ni lo internet khovel kal tlangin sa khuana Christian na chu bitumin an soi chena sa em ta a chu mai ba ka chon Christian na vuan tu te laka tharum tho na chu heroic virtue angin an lantir ta thina ni Christian te ti du da na chu heroic virtue angin an pholang ta thina ni hei hian ril rulama
digital platform ani na angin adar zawa he hian Christian te a rilrulama harsat na low self-esteem le social isolation thlengin a thlen thei ani chu wang chuan i digital age kan om angin digital kan mandan digital platforms kan mandana po khan film khura chul zia kha aron langa chuan kum sang ni som ni le pathum a khan me thla a manipura tharum thona rap thlak tak thleng kha kan chewin arin oma chuta chuan hindu mei tei tamna le christian nam inkara boina rap thlak tak athlen zia athlen na sat zia kan hmuwa chuta chuan kohran somli chuang ti chia ta nia mi zani chuang vel thi nia chu tan nia chung mi zani chuang thi nia chu ta chuan atam zok chu kan christian u naute zoram pona cheng te kha an lo ni ve ta a chu me ala ni lawa khatiang buaina har sat na tam tak athlen na po khan police ten ma an la du lawa tran zok an nei zia kha alang ta a chu chu he ta kan soi systematic pattern ruwa man na fel fai tak ani zia kha kong enga mo chena khan aron lang theita a kan pm meu po voi khat ma manipura rem na le muan na thlen tir turin manipur ram atlo kan la shelawani chu wang chuan chu mi be chan ringot po chuan han ngai tua ta ila hindu tu ideology anasat zia chu aron langani adot lea chuan anti conversion law ina angong zau azau zong han en le ta ila kum sang khat zakwa somruk top lama trangkhan indian state trend khata chuan anti conversion law dan hi alo om towa amai ro chu kum som kal ta chung khan heng hi apung chho na sat zia ama kan soita kang khan alang theya nasa takin he hian christian te atibuaya tuna hian india rama state som hi le pariat zinga hian some mo som pathuma mo inkara hian he dan hi an mang nge ani he anti conversion law le freedom of religion act ti in an soifo china he thil hi hindu majority state a phechuan alang sar zuala sorkara le civil society thlengin hong anei nge ani heng dan te hian mimal te chu ti luina ti pian thar tir forced conversion laka ven himna na ruwa man nia langkha anti conversion law ka khatiang anga i ruwa man na nia langkha chu tiang lo zong chuan man alo ni ta a chu chu christian te ti buai ti lum le lung ina khung tura ruwa man na fel tak nen anti conversion law chu an lo mang ta thina ni abik takin hetila hi poimo abik takin sa khoma sa anti conversion law an man nakha sa khoma sa previous religion na tranga christianity ya in le te po kha in let to te po kha reconversion aronom ta a chu chu gharwa pasi anti nge ya gharwa pasi anti a chu chu india sarkar chuan a legitimize ani dan angin asiam ta a christiana in le ero criminalize dan bo chiat na angin an kalpui ta thung ani he legal framework awang hian concern poimo tak tak chu sa khotlem zok minority religion chunga thil swalti chui thu buai siam sakte har satna an to te pon government te po in an pui du lo chang tam taka oma khatiang din huna khan zoram pon thalai te tan khan christian na hi zalen taka han pholan te evangelism le chanchin thashil konga te rin na han soilan le thian te ne na namdang mi te ne na han share konga te khan har satna tam tak kha kan zawai chunga ani lawani pon then khata chuan chu chuan hong aneya chu tiang din huna chuan an om thina ni abik takin hindu majority state country atangin delhi le asama te chu chu anasa zual ani heng anti conversion law awang hian tun din huna hian christians za chuang chu forcible conversion thu buai siam sak an ni a lung ina antang meka justice process chu shemna justice ka anti conversion law khan justice ron thlena tuma amai ro chu chung tho chu christian te bei nan le do nan le lung in tan tir nan khan an mang ta thung thina ni adot le a chuan namlama in clear na racial discrimination le xenophobia namdang hlauna ti kha ni a chu chu kan chona adot le kan chona ma chon te chu ni a religious discrimination kan soi to a tuna chuan india ko puilian zoka zoram pon christian thalai te hian north east kan unau te ang bok hian in clear na le othering
India ram chung mi ni lo na anga ngai na an tok fo thi na ni kan lan dan he hi engwa nge kan ti chuan kan lan dan te kan culture te le kan lifestyle te hi Indian tam tak nen a in ang lo ta a kan thil ti dan kalphung te kan in mu khom dan kalphung te kan in chei dan thlengin kan thil ei du thlengin mainland Indian ho amo heta kan thenom kho venga I Hindu sa khua bia te mo sa kho dang buan tu te nen kan culture hi ain ang lo em a cultural difference anasa em a he in clear na zau tak hi kum sang ni le pakua atanga sang ni le soma Northeast Support Center and Helpline in Zirchian na aneya chuan alang sara metro khopuya cheng Northeast mi te chuan Northeast mi 86% chuan chi in clear na an tok ti kha an tar lang he ani henga wang hian engtenge kantana chona ni theyang ti chuan sense of alienation kha Christian te a aron thlen theya cultural difference oma wang khan alienation India mi ni lo na anga in ngai na te kan features ai nang si lawa kan zia ai nang si lawa kan in chei dan la ai nang bok si lawa chu wang chuan sense of alienation ka aron omta a chu mei ba ka chuan insecurity aron pian chua tir theya outsider anga in ngai na kha kan thin lunga khan min von tir thei ani ama kan soita kan khan ZPP Christian thalai te hian pahni chau ni lo triple threat discrimination kan machon ta thina ni ama khan pahni kan soitawa triple threat discrimination kan machon ta thina chung chu nam in clear na sa khua wanga in clear na le kan identity tribal identity musit na awanga in clear na triple threat discrimination kha kantong ta thina ni he hi mainland India mai ba ka Christian tam naram cultural difference oma wangin Meghalaya a aniemo Nagaland a aniemo po hian har satna tam tak hi to chang a om thina ni om sia chu Meghalaya le Nagaland na kan tribal pui te po hian tenen po hian cultural difference kan lo neya language barrier te kong tam takin alo om ta thina amuna cheng te Nagaland pianga salian te tan chuan har satna om lo thei chutiang bokin Meghalaya pianga salian te tan chuan har satna om lo thei mai ro chu Zoram po na Mizoram atanga ron migrate education duwa wanga niemo na thona wanga mo ron migrate te tan hian har satna tam tak an tok thina Shillonga te po hian chutiang cases chu tam tak a om thina ni I chu awang le achan chu chimral an hlauna awang te po in kong tam takin chu chuan ma ala theya kan ria takin Meghalaya sarkar te pon ILP te an demand na sa ma chu chimral mei an hlau awangin an demand na sa ti kha aron langta a in clear na lama I kata table kan ron tarlan te kahan enta ila kata khan slurs thumal mga ti duda na Northeast Indian te le Zoram po na Christian thalai te na kanto na sat te chu aron langta a kan features te mangten kan features mangte in ming te min ko thin ta a chu tiang chu hetila hian karon tar langa in lua lama in clear na in lua tur mu mei lo chang te anasa a hlo lama te po hlo pek du lo te le har sat na tam tak te karon chuak theya chu ba ka chuan physical assault tharum thona manga hiam emo Christian te chu kan lo ni ta a chu ba ka chuan mi pat mei chiat na lama ti du da na molestation te sexual abuse te pong swal te abik takin mei chiat te phei chuan an tok na sa ani human trafficking thlengin heng hian I bu a khwar thei ani ti kha aron langta dot le a chuan khang kha I Delhi te Guwahati te Assam te base de uleka I kan lo ton te le mundanga Zoram po nentinan Shillong base omte aniemo I Nagaland base a omte po ina mainland India akan zukkal le mun sang akan kala har sat na kan to thin te I namlama in clear na anti-conversion law wanga in clear na le religious discrimination te khakan ron tar lang ta tuna ero chuan thalai Christian thalai zong te min lu chil tu lama kan lu tonga chu globalization le westernization kha alo ni tani globalization le westernization hian Christian thalai te tan har satna lian tak asiam theya rin na lam ko nga te le kan indigenous culture thlengin tun lai kho vel
khotlang nun en na western lifestyle en na atang hian boy na khir tak tak kan nuna min siam chua sak thei thin ta ni kan ria chuan Christian na chu atir lama chuan west lama tang thovin aron thlenga chu chuan min ma te min son tira changkan na te min pe a tun din mun hi kan thlen thei pa ta a amai ro chu huna kal zela tun lai khovel pum huwa pa in thak danglam na thlipuya hian digital media le consumer culture aron chuak ta thi aron chuak ta a chung chuan kong tam takin Christian thalai te hi min honga har sat na langsar ber chu cultural identity ti chiat hi ani kan soita kang khan religiously min lo discriminate culture angin min discriminate kan tribal identity min discriminate India Christian nibok tribal nibok cultural difference nibok te chu din huna chon globalization le westernization aron luchia khan cultural identity a khan kan buai ta thina ni tam tak te kha India mi in ni lo foreigner in ni ti in le lamatrangin har sat na kan to ka westernization le globalization aron lu khan chung har sat na te chu atipun lun ta a west mi kan ni si lawa kan lifestyle la kan western sia Indian mi in ni lo anti le box sia chan chu kan culture te kan eile in du zong te kan in cheidan te thlengin westlam culture kan wa enton thina wang khan chumi awang chuan cultural identity kha alo cheta thina khovel pum huap media manga khotlang lam ngai dan the darin mimal ngai dan le secular view da poimo na khovela te pokhan kan lut fo thina tuta chuan kan Christian na ne na in rem lo thil tam tak kha aron chor chuak te thina ni Christian thalai te chuan mani trong mu sit na entinan tun laya thang thar zinga phei chuan mizo trong man a in sap trong man warna atam em thin ta a man poimo na chena oma amai ro chu kan nam kan trong kan hum hal du chuan tun din huna tang hian ma kan langhal turani ti kha hriat theya nam in chei na te mizowa chuan abik takin meichia hian I kan la vong him na sa in kan la khwa khir na sa ti a hriat theya bik takin in khom na a te chuan kan nula te kan nu te po in puan te an bia chu mizo culture nam in china la ngai san na nia kan folk music te po hi an hiam tial tiala kan music te reng hi han ngai tua ta ila folk music man lai music te ai chuan westernized music shimshima hian kan thang lian na sa a thiam kan ti le nal kan ti reng chu a western zelani kan hla du zong te kan thil en du zong te po a western chautul tula har satna dang chu Christian zirtir na hlui le khovel pum huwa pa khovel nun phung globalized secular values hi westernization le globalization wang hian aron thleng theya chu social media le internet manga thupui lo lu thian consumerism materialism le mani in ngai poimo na chu individualism lama min shruai lut na sa ma hei hian Christian chen nung chang tha in ngai tlom ngai na te rong bol na le khotlang nuna do dal na aron thlen te thina ni mizo te chu thil ti khom liat thin kan nia mai ro chu chuan individualistic culture media te mangkhan westernization le globalization khan min shruai ta tula tuna chuan mania om nuam ti na te midang te mamo to lo anga in ngai na te mani hian ka tok engkim ka ti thei to ani ti ngai na te kha aron piang chuak na sa ani chu chuan in ngai tlom na mizo te na kan lo nei thina kha anghonga tlom ngai na kan nei thina kha anghong ta a rong bol ho na anghonga khotlang a thil ti ho na thlengin anghonga chung zong chu globalization le westernization in a globalized secular world views min nei tira tanga thil thlengte alo ni a adot le a chuan heng globalization le westernization atanga ron chuak digital khovel ina anghong han en ho le taila amalama kan tarlan tak zong te khachu context based challenges alo ni a chona tuna ero chuan kan soita kang khan Christian thalai te amo thalai te shim hi chuan he digital age le digital khovel hian anghong na sa ma global village kan chen na hian Christian thalai ten kong sang in kan nuna ngong kan nei na sa mani chuta chuan Christian rin na le algorithm tin a next topic kan entaila algorithm chu enge kan ti chuan algorithm chu computer in
enge lantir chul niya angai a recommend tur le khatyang zong a rel na ama body ya in chop chua ka tanga keini min ron feed thina kha lo ni ta a chu social media ate streaming platform le shopping site a i kan algorithm mandan entinan kan du zong kan lo scroll kan lo en atang khan min ron feed ta chara i YouTube hian en taila amo Mintra vela han shopping taila Mintra khani du zong kai lo wish list ta i lo en tai lo leita YouTube a han lutila anu loka kha ad kha aron lang ta thina ni asir te amo Google amo enga po hian chu ad chu aron lang ta thina ni chu algorithm ina keima ni chet zia chu digital khovela chon engang takin nge kan cheta engtenge kan ena engtenge kan ngai luta englam tenge kan on deu ti kha achu charchara chumi be chan chuan minron feed ta charchara chumi be chan chuan digital platform shanga khan kan du danang zong kha aron siam chuak ta thina chu algorithm hian echo chamber siamin kan kan like kan content du kan entry na te kha aron lan tira view in thlau tak kha view a post hei tu turang chi kha chu a filter chuak ngal zelani kha view ron ti boy thei tu kha view a engagement kha view atanga engagement min lak son sak thei tu tura kha chu aron filter ta thin zung ani chumi awang chuan keima nia hen engagement i entinan kan hlimlaya kan endu zong te kan thinrim laya kan endu zong te amo excitement engamo wanga kan nei ang chi te zong kha chu algorithm chuan lo zir chiang in min ron feed ta thina ni algorithmic ecosystem hian cognitive offloading a choice sang na sa a curated realities atipungani omsia chu online persona kan nei deuh veka online na kan lan dan le khovel real virtual world kan lan dan le reality kan lan dan hi kong tam takin i atidang lama kan sia tangin influencers an oma man lai chuan an ti thina man lai chuan milar mi poimo mi society ta na thok thil thati te ka influencers an ni thina tun laya chuan chu ani to lo ni influencers chuan kalkonga te an han lam top zela mi traffic te ati buaya chung te chu India rama te pokan huna sa ni chung zong chu influencer te an lo ni ta influencer tha tak an om lain thalo tak en ton tur khan lo om ve ta thawani chumi awang chuan curated realities ati punga chu chuan social comparison ha min shwai lu ta ani nun chu avanom mel em chu digital platform kaltlanga kan lo mu te ni ta ani nun chu vanom mel em a hlim renga mun changkang taka te chola mun nuam taka te akala keima ero chu hetilai muna hian katanga engma ka ti ve thei si lova ti khan social comparison min ron pe a chumi ina aron kentel le chu identity crisis a bok khan min shwai lut le ta thina ni chung har sat na tam tak te chu kan ma chon ta thina chu ba ka chuan he algorithmic ecosystem ina angong lian le tak chu critical thinking a hian kan tlan hiam na sa em ani kan shia tangin tunlaya AI tools aron omta a thil tia ol samta a man lai chon mi ina zirbing na neya thil an ron ti chop chua kha tunlaya chuan reilo te chungin kan type chua ka aron lang ta tuar thina ni chu chuan critical thinking lama khan kan ril ru kan ngai tua na sen na tur kan ngai tua na film tak kan sen na tur ril taka kan sen na tur kha kong tam takin min ron ti danglam sakta a chu chuan critical thinking lama khan min titla hiama chuan he ta social comparison khan kan authentic self kha min pai thlak sak ta thin bokani midang te angani ve du na ma se lar ngal du na an na tho an thil ti enton ai chuan voile khata lar du na khovela khan min ron ruailu ta thina chumi wa jon Christian rin na lama ero chuan enge min zirtir kan ti chuan Christian rin na ero chuan thutak hailang turin min zirtira kan identity chu khoi danga ma ni lovin Isua Krista a chau ani sia kha min ron tarlan tir ta thina ni chu Christian na le algorithm danglam na ania algorithm chuan kan du zong min ron fita kan du lo zong anga i keima ni min ron fit thei turang zong kha chu a filter chuak ta thina ni
chu din huna chuan critical thinking te tla hiama social comparison apunga hei baka hian fear of missing out FOMO acronym ka aron chuak ta a fear of missing out chu entinan tuema post kan hua mun nuama an kala kalve du na thinlung kan nei ta a chu kalve du na thinlung chu amun kha ava nuame chu mi khami ti wang lampo ni lo kan social media post a khan lang ve se kan du kan kalve nge ni ti lan tir du na wangin mishinga khan aron lang trina kalve nge du na kha omzia chu reality a kan cheng lawa virtual reality kha reality dik takamo kan tia wangin chu khovela chuan thalai te hi kan liam na sa em ta a mi kalna a khan kan miss out ve ang ti hlauna aron chuaka chu ta tang chuan fear of missing out khan I ma aron la a tundin huna hian ZPP a kan ron kala hemi hi miss out hlau jok turani curated realities ka miss out hlau lovin Christian na ina min zirtir iswa Krista identity nei turahi miss out hlau jok tur la ya chu ni a chuta chuan algorithm ang lo takin pathian le khabuthiang lim chuan do theina te mani in thunun theina te in sum theina te nei turin min zirtir ta zoka Christian khotlira chuan mitin te hi pathian an puya siam kan ni zia minron I shil sheta a chu algorithm chuan min shil shelawa curated realities min nei tira an mani ang ni ve du na khatiang zong khan crisis tam tak ke mani aron thlen thin ta a chu wang chuan Bible pathian le khabuthiang hlima tang chuan pathian in mishing te asiam chan chu ma an pui nge in asiamani ti kha aron langa chu kan ni na diktak true identity le self worth chu pathiana lo chuan khoi hmuna ma a om lo zia khashia chian angai ni rin na hian nuam kan ti ang chau ni lovin thutaka kal turin min zirtira korin thon ni bunga chang saria chuan mutheya kal lovin rin na in kal zok kakal kan kal zok si we walk by faith not by sight ti kha aron tar langa kan khotlir chu algorithm ni lovin pathian thule tharau thiang lim kai shruai na nena kal kop tur ani ta zoka ta khan table kan lo huanga Christian rin na chu mizo tronga han le mai ka tuma athui deuh thina chu wang chun sap trongin ka ron data thalai zinga soitur kan ni boka min lo she thiam tura kan ngaya Christian rin na chuan it seeks truth even when uncomfortable tini har sat na kan to chang pon Christian na chuan thutak zong turin min zirtira algorithm a nun in hat ero chuan comfort le confirmation kha asik na sa a adot le a chuan Christian rin na chu guided by scripture and spirit ani a algorithm ero chu guided by engagement matrix alonita a adot le a chuan eternal perspective min nei tirani I Christian rin na chuan mairo chu algorithm a chuan short term dopamine hits min nei tir thung ta a Christian rin na lam chu disciplined attention discipline na nuna min kai shwaya kan ni na diktak kan purpose diktaka min shwai lut ta china algorithm a ero chuan fragmented reality sa min shwaya distracted minds min peta china ni rombung som panhi chang hia chuan he khovel danang hian om suula pathian du zong a thale lom tlak le thatfam kim chu in shia theinan in ril ru athara omin lo dang lam zok to ro u ti in pathian tu thiang hlim chuan min shila algorithm hi chu he khovel dan anga omna aloni ta ani Philippi bungli chang riat kan en chuan adika piang te asa oma piang te chung ngai tua ro u trending lam chau ngai tua ro u ti lamani lova dika piang te za oma piang te kha ngai tua zok turin min shil shiani Christian rin na chuan code algorithmic code amo matrix amo azui lova iswa Krista chu min kai shwai tu ber ni turin min ko mu ta zok thinani dot le chuan ZPP Christian thalai te na chona kan ma chon thei dan kong tlem te ron tarlan kan tum velenga ta hian pakhat na chuan sa khwa le nam in thliar na laka in ven na tia hian pakhat na bera chuan legal awareness ti chak ani a India dan pui hnuaya dikna chan vote in shil shia ta ni a hei kan zinga lawyer ten omboka adik lo chuan nakina min lo correct mai se
Article 25 chuan freedom of conscience and freedom profession, practice and propagation of religion ti nia heng dan te hi hriat fia a zirchiana kan ni tin huna man thei dan tur kha man thei na hun a om chuan khatiang huna khan dan hriat te kha apoimo a article sompalina chuan equality before law ti nia chung chu dan ma inkluk tlan na mishing ten India constitution huaya om te chuan kan nei ti na nia article 50 na chuan prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Tinia heng laka hian heng zong zong hi kan dana an oma amai ro chu Christian te hian har satna torna she omna ti du dana kan latok zel ta fowa dot le achon documentation and evidence het yang ti du dana in clearna thil thleng reng renga hian fel fai takat hala ka mo video mo thusia ka mo a document nei hi apoi mo em ama ni kan in tran thei na tur le kan him thei na tur ania chuba ka chuan thual chung tu nei tu tele National Commission for Minorities ang chi human rights body ten ne na hian kan thu buai hi report thin tur ani dota chuan anti conversion law ti nia dan lam ram rishiat eng state a tinge anti conversion law te hi an nei ti te hi hriat a poimo ema du dan dana tun lai kho vela chuan chanchin thapuan te po hi a har sa te thina chu wang chuan anti conversion law an nei na muna chuan ti dan thlak dang lam deuh hleka chanchin thashil te po kha alo poimo ta thina ni dota chuan holistic witness lama focus ti kha nia direct evangelism remlo na a kannun kaltlangin chanchin thashil ti nia hei holistic ti chuan direct evangelism chu tongka va soya va zirtir angkhanita chutiang nilovin tent making ang zong te po in angai theyanga nakina aron lakal thazelanga tent making evangelism te po direct evangelism lam nilovin kan ni tin nun kan kalphung kan ni tin na thona kan zirna kaltlanga chanchin thashil na te kha alo nita a dota chuan mi mal lam le tharau lama in buat saina a hian pathian le khabuthiang lim zira chiara zirchiante chu mei ba ka chon trong trai na nun nei te kha apoimo em ani chung chu mi mal lama kan tran lo chuan engtin nge chanchin thra kan hril theianga ti laya kha aron langta a mi malin do theina te khatiang zong zong kha kan nei kha alo tul ta thina ni chuan khapna hnuaya mission na tho chun zom zel tia hian mi pui in khom lian tak tak entinan tuna te chuan ZPP KTP meet te tihan kan han mang theya har sat na le boy na te kan tok lova ma ro chu mun then khata chuan hetianga ti theilo na mun tam tak alo om ta thina India ko pui chunga chuta chuan mimal taka income na te le fellowship te ro te dina chanchin thashil na konga te khan I ma lak te khani a chuan digital le media manga chanchin thashil te hi digital media kha kan soita kang khana chelam pangzong le negative effects te kan soya mai ro chu positive effects nei thowa chung te chu bible zirna te digital platform hangin kan nei theya podcast te reels te le blog te kha Christian thalai te hian kan mang trangkai thei te thina chu chuan I moral lessons testimonies te le khatiang zong zong ta digital platform mang khan I kanin shil shet hei ti kha sheta ila adot le a chuan digital discipline digital sabbath nei kha apoimo a chu algorithm driven platform atranga chuak ani na angin pathian lama focus kha I pathian lama focus tur khan digital sabbath digital lama tranga I phone te le eng platform po lo ni ta se khatiang atranga I reilo te chunga mo ni tinemo kan screen time kan title mang ti lama kalkha I inzirti ra chula chuan a dot le a chuan engkim zirchian na ti nia heta hian digital platform a hian thil tam tak kan hmu thina thil tam tak kan take in thina chung thil tam tak kan take in te chu I pathian thulam te po alo ni thei amai ro chu kan thurin ne na in milem ti le pathian le khabuthiang hlim nen heng an soite a in milem ti kha hriat fia a zirchian kha apoimo ta thina dota chuan spirit led notification ti nia kan tho vele khan kan trong try thin nge push notification lama kan kalngal thin ti laia kha poimo a prayer life kha da poimo masaka pathian christian na lam I amin ti thranglian theitu lama khan I ma kan lana satur ti kha alang chianga dot le a chuan diversify inputs ti nia chiar zawla online nilo offline in mi tenen in kom tamla
khotlang nuna in mang tamro ti kha ania chuan algorithm chau khotlir siam sak tu che a khian man lo tur ti kha ni voin nia kan han tar lang tak te kha Zoram pon Presbytery a Christian thalai te a thena phei chuan i 1% pot lin lo na te kan oma a thena chuan Christian state te kan oma mai ro chu khang har sat na kan to te kha mizo Christian te le Christian thalai shim shim le Christian shim shim te chuan India rama kan om chunga kan to tur te alo ni ta a ma kan lak na tur heng ba ka hian tam takala omanga chuta chuan zo na la om theya chu ZPP Christian thalai te le Christian thalai te isua Krista zui tu in ti te hi hemi hmuna tang hian khoilam nge kan panang where do we go from here ti kha kan ril ruwa ngai tu ta ila kha kha vo in nia paper kan present thei te chu ni se lalpan kan zatan mal min som sak ro se amen